Sachisin pat kuble ye fi baro bat pidang ye pe ye ka kubor jong u mau por. Habi ye ya che prang bat ka kubor hagani ka por tugi ne pe ye ki mat ki bakongsan jong ko kubor kumne. Penki ka sarkar saya ka isu them motor kendo u deputy CM ye ki Harijan Panchayat Committee. Ya tai ke kenhon menteri halo ka bha thungkam ha ka jala dang pen kre ya ka affidavit ong u chief minister. Syakem laingut ki samla kasi haki pulit Assam naka jaka bayakin at kaput bat ka Assam. Bomdan MVI ha East Jantihil District lej ai dorkhas ka MPUF ha ka Office Commissioner Jongkatna Transport Shillong. Pidyang buram uba Preston yakit khot ka UDP, Congress bat BJP ban penyaso sya ka NPP. Kular ka NHAI ban pentre kam ye jingdawa ka KSU weng no kaseng ya utala hadin arpusau kenta. Pimpat klet yanga wat hadin mga laremno ong uba HDR haka final football hanong madan. Kajing temu jong ke sarkar jilla ban punkin riano ya ki briu ki basa athem motor sya kawai pat ka jaka kalaya chakmat menta katkum kajing ai jingmut jong ka high level committee. Nakaliang jong usembut menteri rangba ka jilla uba Preston tensong habakren bat kilat pathai khubor hadin ka Harijan Panchayat Committee hakani gesngi balang kilarai ban yakindu biang haka arpusan terik menta ubnai na ka benta ban prestet ya ketiga kam. Katkum kajing ong jong u kidon hadu lais pa saufa arteli ki long yeng bat kini baro kidai ki bateri hakat nak sarkar kentup ya kitu ki bateri nadu mensyua. To the committee of Harijan. I would like to inform you that the meeting went well, very productive meeting we had. And then from the government side, I have already told them very candidly that the relocation has to take place as per the recommendation made by the high level committee, and then alternative places for them is also being considered by the government, where they can shift to, if not in one place, maybe to different places. So I told them, see, you please take back this information to your community, discuss with them, and then please come back to the government. Because this is as per the indication made in the Honorable High Court. Even the Honorable High Court would like to see that settlement is happen at the earliest possible before they proceed for the cases. So therefore, I'm so happy today. The members, the chairman, the secretary, and another two members of the committee, they came and met me in the meeting. We have discussed openly, frankly. So now they will go back, and then another meeting we will have is fixed on the 25th of this month again, 3 o'clock in the same place. So maybe in the second meeting, I will be able to tell you exactly what is the status of the issue of relocation of that place, Harijan Colony, to other places. Right now we are on the job. We are on the job. Few places we have identified, but I cannot tell you right now because we are yet to finalize everything. So let the details report be given by the concerned municipal board as well as by the Urban Affairs Department. Then only I'll be able to tell you exactly where is the location to be shifted for these friends or brothers, sisters of ours who stays there in Harijan College. Yes, they are also happy, and they said that they'll go back and take the confidence and the consent of each and every citizen who stays in that Harijan College. The total household of that place, not in terms of population, in terms of household, we have 342 members. I tell you, we have I think I've already told you that time, it's about 300 plus. 300 plus means 300 plus in, with the numbers given by the committee, and because 342 numbers of household is already even submitted to the Honorable High Court, and even from our department we have checked it and it is tallying.
342 numbers of the household. So right now, in fact, the quarters is being repaired. The repairing work is still on. So once that is done, then the shifting will take place. See, right now, in fact, that numbers 342. Let me just tell you, it's a little long story. 342 household. In fact, they are all employees, not only the employees of the existing strength, but the employees of maybe 15 years back, 10 years back, and then again their children, they continue working. So this is what we ultimately got the numbers of 342 families. One agenda in the cabinet today, and was regarding the court matter of the reservation policy issue, and so we have discussed in detail, and we are still in the mode of preparing the entire reply and the affidavit. So there is a bit more homework and the details have to be added to the whole thing. So we're going to take it up in the next few days again. So we did not conclude it today, and we're still preparing the entire reply to be and the affidavit is being prepared. Because it's a lot of things, there are a lot of issues there. So therefore, obviously, and it's an important issue. So we need to ensure that we do our homework properly. So that we are in the process of doing that. So more information, more details have been collected. It was not there in the last 50 years since the reservation policy was not put up, and we had in fact created a first roster for the PWDs. In fact, it was not there for the physically disabled also, but it was this government that did that in the past, and based on the roster system, now there is a proper chart that is followed in that. And as the board is now directed, that this thing has to be looked into. So we are examining it now, and we are doing our entire thing before we come to the final affidavit reply to the High Court. Hadian ke jingsha kem jong laingut ki samla khasi nakashnong sabuda Riboy district ka bari ka than ka baham apo jong ke jingya ken at khaput ka Meghalaya bat Assam ki pat ba nong shong shnong ka sabuda ki lapan long ye ke jingya ki persha halo ke ni ke jingkem ke bakim tip ye ke du kadang bat dawa badiban pelat no ye ki mardor laban pen ken mau baga sabuda ke de shnong ka bahap apo ka block tu bat nakaliang jong ki pat ba ki pen pau ke jing persha ka bajur bat penrem jur ye ki pulit jong ka Assam ki balawan ra ye ke jing bom shong shnganya ha ka ne ka than khaput ki te ki samla ki bala shakem ki de ki nongrep ki balui ki bom judon ki ha ki no ki kambe an ha ka bai de bat ka ne nakaliang jong ki nong elam shnong bat ru ki pat ba nong shong shnong ki kintu jur ye ka sarkar Meghalaya bat ki bor penya district jong ka Riboy panchim khia halor ka ne ka kam bat dawa badi banchimti ya kani ka kam da ki pulit jong ka Riboy ban tokit halo kani ka jingkno bat kem klem nongrim ha ka balakno ba ki te ki samla ki tmu ban thang ye ka jingking ha ka wa umler Yaitu iba mustar seudor lang seudor kema ba ang yaitu ang nga phela tip ma ba sa kyam pa khan pi ang nga tip mare dalam setiap kena prabacan tip hira ba kyam kita bulet ro Kamut mi lang ki bro lengut sangut ki hesa na yang ta ya dan ki prolog ya sangut kita lawan phai pat ta ki prolog te tra ya li lang su kira ta ki lengut te ya li lang ki sngong na ba su si hera smo ben siap ki haba le hera play na ta su li ling te ki haba wan ki na thau sang kai sang pangat ki li thut do thut trong bam ki sa khlau te si himon bat sa ki sa te sulap selente su kyam ki kam kyam rat te I ka ki kmi ki khan ai yang te sngok no is te manos te ban pej pat I khan ki te mano ban sa ban cha ban da bat sa ki sa te haba klem le ki kno na haba tang suli suwan ki la ka kam la ka cham la chong ki te si ban palai no ki se ki ba sa khang sa dam aga sinong jungi hang na sabuda ka ba jor bha ka ba jinjar bha ka ba lanot bha ni ba mi ban le thiet jing thiet cha khandau so ngim nom lai ka le ka wan ngim no ki pulik ki la pha ban phai ka la na yang nge te nge ka ta ke ba ngi sam jinjar ya palat sa ha ka we pat ki ne ki bri jungi ki bla sa ra khlam da ka daw khlam da ka no ka dak ba ki la ki ba ki le ya ka te ka chengkiang ngim yo I na ma nga ki dang step na nga la le pe ya ka te ka chengkiang bom don dak ka e ro kalor ta ka banta ni kum gi nong shom snong bat kham tam ni kum gi rong kmi
kiba don gikun kiba ni dei ya kaban lej ban pha ya gikun giki shawa shanang khamtam ru habangi don gikun kiba pang kiba shitom nilin mu ya kabangin lej wa de kidawai kidasin laneng itmu ya kabangin lej banwat ya kijing bam na benta gikun gijongi nrei tang na katau jong ka jing khang dam kani ka sarkar ni la ni do nong na bat ni nimla ban yo ya ka e ka bangi thmu nrei kat no ka jing snosi bat kat no ka jing snok thang haba perkhat ya ka jing ja habangi kum kibreu habangi syong isa hasla jong ka perkhei nrei sibun ni mat ya kijing tang kawe ka banga pen ka bas pen sno lengo yang i kalong ba hato habadon kita kibaya ther jimut bat kidon kita kiwe arngut lane kiba le ya kita ki kamrunar hato kadei mo ya kaba kin khang dam no yang i kum ki ba kum ki nong snong hi baro kawe bangin du no ya kata kale kawan gejungi kagaju kapor ngamla klem da pen pau ya ka jingdon rengkat ka jongki habangi lej habangi tmu ya kabangin lej sa khenduso kabadei ka mikhalaya kumtangi sem ba hakatai ka jaka hakani ka ake kini ki aput jong ka asam kidon rengkat bat kini ki pulis jong ka mikhalaya kiaj rengkat bat ki bat kumju ka mikhalaya ro nga banjur ya kanika kentien ba ka mikhalaya ro hakano ka rukom baka ya selalang bat ki pulit asam ya ka bakin khangdam yangi kinong snong ban lej saka jaka ka bangimut haga ching snong kumi kinong snong nadu kilong kumi kilong pa ti khon samla baro ni kendo i kaching ni don kam ni ka lej kawan ni don kam bun ki ching don kam haga ching im ko chung i kum brau tang ba le kum nos te habang i kendo i kani kaching khangdam na kalyang jo ka sarkar tangi kum kinong snong te toy ni perkhat bangi kwa ba ka sarkar kan sim khiano yangi kiba syong sikini ke than bat sikini ke jaka kabangi kendo ya kata kaching kabangi mat haman laki snem haman laki por ngi mat ba ya kini kaching kaba ni kendo tela da ka sarkar kan sim khiano ngi kwa no ya kata ka lenti ka basuk kabangi ha ban ya kiba ni ha ban le ban wan ban thot dawai ban thot desin ban thot ching bam ban thot ching di kum kucing tip chunga ni yo ban syong snong kat ni yo i nu du ba ni la he la san kisni ki por ki le kucing tre kam kucing haki babon kilyang hake syong sup syong san ko snong nim lap la nim sem kuno kuno ka daw baki le sneu la ni pen sngosi apu snong ha po thau baki le kuno kuno kam sneu re na kalyang chung ki nong syong snong ni pentikna ba kini kilai ngut kim dei ki breu ki ba le torti ya kino ki kam to ya dai ba ki lang salang chung ki nong snong le sing la ban tip mar kat kum kaching tip kaching ki bang yo na ki yo na o IC mol snai kaching le kali chung ki nong snong ong ba wan na po jakatre ya sangkai ya po lenti ko bat haba ki ya yang ta po lenti ki kendo ya o pulit asam bat kaching kendo chung ki uklam ong ai wat la su kam ba iki wat thap akali bat la su kit ba yo kana kalyang chung nga kum sna ba song sinong nga penpa ku song si ni si ba ni karyang sinong ni penpa ku song si ku song ram ru ba laingut kit khat jong ka sinong ki ba sa kam no hapi pulit asam na ka janmit khotarik ten re na kalyang chi ku sinong kani ka de ka si ka ba ni penpa su sarkar ba kan tip bat kan yo i ba na kalyang chi ki nong song sinong ki penpa ku song si bat ka jing yam riu ba thang kani ka si na ta ka jing sa kam kini ki laingut ki nong song sinong bat kini ka si kilong kemi kilong pa samla ki teman ki hab barit ki ban sakhilang kini ka si ba ni penpau ki jing susi ki bak thang bat ni penram ru ik sarkar lada long ha kini ka rukom bangi ki nong song sinong ki song basa se kini chaka na ka por ki sa nyon be nya ki bor jong ka sam ten rai kini ka jing kali na kaliang jing ki nong song sinong pat na kaliang jing pai ba hi baro ba nadu ka henriu tarik jong ni benai baladap baladon kecing khangdam ru ini ki khasi ki besong basa sekeni ka sinong sekeni ka dong ka than bat ngibo ru keni kecing keli bak sarkar ke ai kecing mut jongka ba mangi khasi ni don hakni ka dong ka than ni la ban yat ban yang henre habangi hakini ki khendiat si pat ni i ba na ka liang jongka bor asam
lak ban khangdam yang khasi ban rung ban mi ban lek thet lek dia sepo Mikhalaya re bang ipat ya ki Nepali ki basyong basa laper wang peklong sopha ta ter berok si sngi ki lak ban yaj ban yang haduk ke permenmet si phok we beje kedang lak ban yaj ban syang sawa senang hakajing yaj jung ki andre mangi khasi pat watang ban lek ban thet ye jing thet ban lek dia sayo sahat minum la tenren kaliang jing kinong song senong ibu kene ke jing keli ke sarkar ke ai kene ka jingla jung sarkar mangi kwa e ke jing chai lada long hakani kum kene kurkom na kaliang jing kinong song senong penpau ke jing sosi ke bakthang yang i basyong basa sekene ka dong ka than ke jung to na kaliang jung kumrong ba senong yang kene ka senong subuda ngapen pau dari diskusi keba kau akan ikapor keba minta rangkat bat ki ba kini jong senong akan ikapor keba minta namar ba idan ki nong senong jongi ibro jongi keba sa tem keba sar abor kini ki pulis jong kani ka Asam tenaga liang jonga kumrong ba senong Indap bagi susi kebakau dan bagi tak kino senong akan ikapor keba mentah namar ba dan kibru jungi kebala ja na po senong jungi ladu men sipau tarik tenre nakaliang jong ibahi yang asam bat kunju nakaliang jungi pun kino senong bat nga kumrong ba senong haduk ka khatwe tarik nyimpat yo ka jingtip ba kini ki brio ki ba ja na po senong jungi se kidan sano ba kile nyimtip te hadinata nakaliang jong ni kum kinong yalam senong bat kunju bat ki try jong kayeng jong kini ki brio ki ba laja nasno inila le snai opos ban le ya ka FIR te hapo opus molosnai andang ila poi hate hapo opus yung molosnai nila yo ya ka jingtip ba nakaliang jong kini ki pulit molosnai opus molosnai jong sarna te kila yo ya ka ka jingtip nadu ka mit fotarik kat ya gibriu ikam Kimdon kano ke jingtip syakalik syaka syangi mungkinong yalam senong kirang ba senong bat khamtam lu syaka ying jong gitu ki brio ki ba syakem tengah sngo ban ong hagan ke por ke ba menta wadda ikem wad yaki jingsan jingti yaki merat kimreng kidang wat chwa yaki try jong gitu ki merat ki masi ki blang lane kino ki jing san jong ikum ki brio kidang wat sayu try haswa bakin kem ndrai haba pek pat menta kemut ba ki kem kat yu brio ro nakaliang jong kumrong ba snong kino snong bat kum ki ying kim don nim yo e kono ke jing pentip nakaliang jong kini ki molosnai ubadai uba ansas sekene ka ceka jungi bat hakacu ke poro bat uni o sar ali uba ansas ye gene ka sabuda napo Asam nia dei superlok nomor ngkwa ban mi kono ke jing huri hura po snong po thau Nagaliang kum uriyong ba napo ka snong sabuda akwa pantha ye kani ke jingtip lane ko kubo ha kani po nak menta kani ke jingjia ko balong nadu ka sipo pren hadu men ne kusni nama na kani ke jingjia ko balong apo jung kani ke snong ka badon ha kani ke jaka mar khaput jung ka bordan Mikhalaya bat Asam dia hlor jong kani ke kam kaba penungo hanga kum uriura jong ka po snong klong ba balai bakini ki pulit jong ka Asam
ki badon hapo me hang ni hapo sabuda agani ka met sipho tering ba kila kem ya kini khna ki ba hapo snong laingon bat ka jingmi jong kini khna ha kani ka stop jong kani ka sipho tering kalong ba kimi na yeng ban let ot yo tu yang sa bat hadin kata borok sisni ki rung saklau bat hadin kata on dalam mit ketuka kapur kilai wan pai bat lalap no slap tiamat halor ke jing slap jong kani ke pertai ini ki khna borok laingun ki beju yemlien ban yamat ya kani ke jingdi te lese ha kum kani kini borok laingun kilaya mi na klau bat kile poi su kolong saja ka bedon kani ke ka jingpen buat kila ya le ya ka bat hadin kata ha kani ke ju ikasni ka bakini ki khna kila mi no kolong bat kila ya hau ni surak ubaya nang ne na sauda sama dan uang na paklong kimi na snong paklong bat katu ka ne ki poi hakmat jong ka de snong ki le kendu ya kini ki pulit jong ka asam ki basa haso buda te haka jaka ka bala jan poi haka lat ka banjat set kot set kli uang ki la kemno ya ki pat hadin kata bakil kam ka ba pen sunggung lango yangi kinong yalam po ka sinong ka tao kolong bakini ki pulit jong ka asam man la ki po ni tu yo ban ye kren ya kinu ki kam ki tingi kendo aga imlang sa alam aga yat ke jeng hak dei po sinong po tao nrei hakne ko por pat kilara ya kini ke kna lainut kim simla don jing tip ai watsa kabor jong kasnong gu te hadu ni pentang ten ke ajing sungulong o bakrang kolong hadu menhin men start por si phong ji ai ni dang yo ai kani jing tem adin bangi la mi na yang bang letwat i kini kna nomor bakim sim la poi si yang nilai banwa ban ye kendu yau IC apo molos nai adin kata ngila yo kacing tip bala ra ki pulit asam lengkot ha kani opo yo cing tip ya kani jing jia na IC no mau leswan tengila ya perkan bat hadin kat ku kan ekor ngila ya kendu yo MDC bolong ba saplas marnga bolawan ban ai mensim ru ya ki long kemi ki bahayin hasam na kamenta kini ki bla saat ha kini ki bor jong ki pulit asam bat hadin kata ai ni ai ki jong sungu yo MDC jong ka mawati konversi ubala sim khialam ya kani kam ban yaram na kamta ki briu ki jongi sa kani ka dong pat sa kani thain om tang ha kani ka ba menta kalong na kipor si kipor utu don kat ban yarap ikini ki jing be kendu kini ki dong pat ki thain ki jongi jakam hadin ba na kalian chung sichung ila yo ko chintip ka yo menin ka kadoi tari kumpa sipo baca si dan laletam ai ila yo ka chintip ba kini ki samlar na ki beron na po sudah ki la sa keno ka sam ka be si tari dan kalian chong ni kom kesinchung manga bat wo sekretari chong ka sinchung marmar ngili marak no siapa ya apus kepada apa mau senang bagi kenduk no syar chungka ya
nilayo itu singkit kebetik kena ba ya kini kena ba ada iki ban gam deki kulit asam ada ban le ya medical test iki ba hadin kata ayo itu singkit bagi kini kena ba na iki siapa kunci tenaga yang cukup sungsuk nila penting ya kini kesam pada dan bukan kini siap bahkan khi kalau kini ka isu kebenaran mentah dan kebenaran ka cincia kabar la kena ada cing snow cek bener kebenaran ki ni kita ni bali berarti kasih dan kalian kesenjuk nilalai no menin ikirki ya kasih muncul ikan kenduk yang SP dan yang DC tinggal ya kenduk ya SP haka cing don tingkat coki beri rompak no pokosno manga bagus keteri tu situ haka cing ya 9 lem kemudian tingkat MDC coki dikatai ubah syas marna liok ban keren ya kini kam ban kalian sungguh SP ulai kini kecimut ba kum kecing sisa kadon ke hok karai ke bagian ke bentar belum kecing sisa ba asam IT bat han obar no kini kaki siapa ka celami kalian kumaha pori distrik tinggi lah ya keren ketukon ni dan belami lah kamera cuma SP nilai rumah polisi snubok baru DC cuma boy udon ka suci show cinta suki nomor ba nak kalian suki kilo senang ko mangalo ong ipi bat ko bagi wer kili ong lem ni kan ni bana do bagi kem hakamit siputarik hatu khatwe tarik hakapor sipo sistem ni dang yo active halo bagi kena kila boy sapo lu kunci ini lah bantip ya kecing show cinta suki tambah nak kalian sungai abang ngepek pada ketuka kepala pau apa komiti yang ini pak jadi ke polis asam kapor ke bekira eki kita tak rutelai bahaya ke rutelai tak kali telai tak ding kali yang ini bahkan ni nak kalian sungai nak kalian sungai pun kesencuk ini penremba kali ke belum beri waktu ke kis ke pengat atau ke kis ke kila batek bat kum tu kum batek belang batek tek som ki nomor karai ke som brewi latip ke kan kim dei batek bat kum kali tang kata ka ba kwa ban prisaya ke ni ko te kata sing bom sing so chuki kan nomor ba ngong ye pi nomor ba ngim siam la ban tip wat tang ba kila kem ara ai ki lai mot kisan ya keren na kebentar juga ni kalian syukur sejuk nila thok ego ikcing kerja bana kebentar kini ke kes hi la dadai ba na kalian suki polis asam kala de pen register kini ke kes kin sung bah kena menyerap lem na kebentar kini kicing suki ni ki long yin ki lai kali ki yin ki pa ikenduk kini kicing ke kes kamat ya hi la ke sung kes kain kan pet ikut sukai, pengibu ikut terkecing kepala, lomba terkecing thok. Lada kalung ke bala, kendon kecing penpet, bayakin iki lain semla, maka board district napa west kerbi ngolong kan sumbahaban, ban han obarno eka siapa ribu district, jika kod sungka riboy ikan sim jaka statement bahkan pendapat ki kambaro kat kum kecil sisang ilayo ikut tukar nembar kes kalau kila buh tu apa pun ikut tukar nembar kes ikadai bagi kila thok bagi sabut kalau long kebati kena pasai kalau pek kum ka kes nembar kebati ai haka bagi pek pat haka bagi kelipat ia kesebut pan ni iba kimdon kanu kanu kesebut
ban profi akan dicegah ban inut ban ong bahadu menta nak ke menta kan ke bagi ki ong bagi ki lainut ki de ki nong tangi kan ki jingkin ke badan hapo wa muler bat mangi manga lembat kiru rong ba le ban pek i ta ki jingkin ni i bakam don tak ye nang nong kin yo ke ta ka prof kin pensi siapa ba kini ki de ki nong tangi jingkin keba ni sungtu baya kini ki laingot la kem yaki nang taina po chan to kesno upol poklong kabadon kumbai si kilometer si ten lane hapo ar kilometer batin parapat ya kini ke kamba ki de ki nong tangi kata ki cikin kini kalong ka cikeli ka bangi bu ya ka ha ini ibenta beriman dan sungha balong akan kapor na kaliang sungka sorkar Assam la ne ka sorkar Meghalaya ngakerpan bakin sungha ban ni khmi bhai kan kam kam de bakin su blem tang na marba de kiwai pat ki chai ban reu ni iba kan ni kata ya ka kata mat yom na ka wi ka ya ka wi pat ka chai ban reu Kaseng Meghalaya People United Front MPUF East Jaintil District Mandaka Sngi ka khat artrik uyayong araja arpoar hapo ka jingelam jong u president usamla kebla ha ka jingadon lang u assistant secretary kaseng usamla khmi ba phawa vice president samla mon merchang bat ki wikit khot kilali ban a ye ka jingtho sha ko office jong u commissioner of transport East Khasil District Shillong na ka banta bandawa bantung yo motor vehicle inspector MVI ha district transport office cleariat jongka East Jaintil District namar kumba ka long menta omdon MVI show ha ka te ke district la kumba hriu bna AA ha ka jinga kendu jongka seng yo assistant commissioner of transport East Khasil District ulong bahapo te ke district kalong ka bodon kam e bandon yo MVI na kaliang jong u ulakular ban shimkia ya ka nega kam bat ban IT ya ka nega memorandum jongka seng how commissioner of transport Meghalaya Shillong na kaliang jong u president ke MPUF East Jaintil District uba kershan bla ulong ba kajing bam don MVI ha ka te ke district ka bo jing e ye ki pat ba ka than ha ka jing e dei bat ka kam kali motor kum jo ru ka bo jing e ya u DTO ka te ke district uba man pet lang ya ka kam MVI ru kum ta na kaliang jong ka seng ka kentu juri ka office rekam jong u commissioner of transport bakan chimkia ya ka ni ka kam khnang ba ki pat ba jong ka te ke district kin la ban pendep bi ki kam jong ki ha ka jing e dei bat ka te ke tnat District Meghalaya People Conference nilawan ang nanang ba silong awan kendo yo commissioner of transport nilai undon ra nilai kendo yo assistant commissioner nila submit yang nomor ba undon ang wilayah po di kini ke bakliret dan naliang assistant commissioner ulah kular yangi ulah ong ban pa so commissioner lawan nabar ban nyok do just MBI po DTO tengi naliang jo sengi dawajur kam tam yo commissioner jong transport bapak ya transport soba pen simkialam yang kena banta namar ni yang tinggi dan kam hai MBI namar bun ki pai ba ki wan kendo MBI ndre kim yo namar udit ki hap kendo UDTO hamte UDTO bapak ar banta bapak ya MBI bapak DTO yo DTO rapen lo tengi kum baseng ni sutunat namar habdon hina ya habdon ni kam mentayo MBI tengi sutunat namar like kendo astan commissioner la kula rangi ba unsale sistem ngana kot unsapa so commissioner lawan commissioner labar pacim kiai na menta tengi kimilti ba ni kum basengin numjong klikti ni nang ya cuc kemat ngin sapet hadin cipnai ki nilai por hadin cipnai ban penyo MBI dem yo ni kum basengin wat yang ya kalenti galat kulo benda namarin wat ngkat siking ban kendo yang tambah halor betha ban penyo MBI Mentaka sengi ka khat artri uyayong araja arpoar u national president jong ke NPP u beriru usembut menteri rangba jong ke jilla Meghalaya uba Preston Tengsong ula penyang buram ya kinongelam ki bade ni ki parti UDP Congress bat BJP ki balawan ban penyeso no sya ke NPP na ke bentaban keshan ya ka kong Magdalene S Maulong ha ka ni ke MLA election ke banlong hau araja arpulai ki nongelam ba kamat jong ke UDP ki balawan ban penyeso sya ke NPP Hanong Po constituency ki kentup ya uba Lawrence Nongrum bat uba Reynold ka kamni bat ki wei pat ki dekhon na ka liang jong ke Congress ki balawan ban penyeso NPP ki long u president barim jong kanong po block congress uba plila tiuso bat ki wepan hakani gesgi lai don lang ru MLA ka Jirang constituency uba sostene sotun u MDC ka Maulai uba Tebor Patau
ka kertong jong ke NPP nanongpo constituency ka Badeiru ke MDC jong ko umsning ka kong Magdalene S Maulong bad u district president jong ke NPP uba Clement Maulong bad kiwe pan hakane gesngi la sakhiru badaki hajar ngut kinong trei bad kinong kershan jong ka party NPP nanongpo constituency kilai wan lang haga jingelang man kershan ya ka kertong jong ke NPP ka kong Magdalene S Maulong hakane ke election MLA banlong hau arhaja arpulai We don't come kajiya kerilang, but we don't come ru kajiya sutu jimbot. Nadu kolong ye losen, hadu keston katal, hadu karaj kajuna, hadu kajistrik bat kejela berkoro. Kata kali kalau don't come hakolong riu man riu joni, but they lemba jengkata ru kapulong yangi, ba min kieu alta. Teka mengerti mentah resmi, kejingawan jom hang ni, kam hang ni pun bahan keranggan join terima. Kena kalian jom ke parti, kalian jom ni inoyalam jom ke parti, kabang iker pakrip yo ki kalong. Yaine hadu kebakut, bangi yo ban pek ya usok kebakian. Kanongpo constituency ketika way na di constituency di bawah na hadu kata apo ejelami kelajon. Karibohay district ketika bawah na hadu kata haka history jo ejelami kelajon ni ladang bakla Karibohay district kapani livelihood chief minister. Lalu bakla kesumhai pendeta. Tekadai ke distrik kabapau hadu kata. Mensuari orang di Bohebe, mengenai orang ini, kanuksa jompi, karibohai, kanuksa jompi hamtam, kakonsensi hamni hanokpo. Kapelong ya kejelang dikelaj ni parok akan long kumi kumakalong mentas ni tekule yuki siya jamu ban namla ban klet kumakren bak bilang ne ya umahet rapan hadin bangan alami ne kapati ha ubenai Januari arajar kata bangan John ya kan MPP bat kami lalak lu dan tahu sorga kaban nungkong ke kamlam cuna kaban aleh kepintip di rambak kolong malik roh malik diori maher rapat ngongko maher gila syak kenjat satu parti kongres wan merengkat no karena kapilong chief advisor John Upanra dari Presiden. But haduk kita ilong chief advisor John kacela megala jadi berkoi. Kata kadi kebulong kebanginya ya une unong ya. Islam aja kata kadi ke parti ke ba labalong kajing syakren ko ke balai pujai. Aduh bami kijingkren ya ke National People's Party balong ba ke National People's Party kadai ke tinggi jauh ke BJP hagi strong ng kelong kamtam kinlay kirong ba lada pinjok ya betok jauh ke National People's Party kamot buat iyong maniro na hang kinlay kalong kakongpong hadirin ba ke National People's Party kalayo bantau ke sokar akan ke jelas ini. Hakaba nilai hakaba ke sokar ini hak dalam kuat juga National People's Party. Kapediang di baru ki rukam jinge bat gerbang ke ayah ke jinga ke gerbang naga kita jauhi Pakistan. But National President Jogi bisa korban kisama. Udah undang ilam. Ubala sisa ban keren. Hana
national level nakamata ka local issue kapade garpang nakamata jumi Islam bat kunju garpang nakamata jumi repai ting sodan bok pangidon ni kinawelang di ba klidu di badon ni jiget kli di badon ni kata jingla insta ke jingshempa. Honorable Chief Minister of National President, National Vice President is President Jensong, Gidei Nomilam, Kibang Alaman Long, Kilale Shisha Yak Kampa Hakari Oil District Kejungi, Kilala Shisha Ban Paylet in Paipa, Nagamanta, Development Ladika Roy Kapar, Kabadon. Abaro Santali jauh di konstitusi di badan agak distrik kejungi. Teko ki perlok baro ki badan agak report. Pila bani yasgo. Bala bandon ki nongelam jauh ke National People's Party. Pila bani ba ki non ki bami na ke National People's Party. Kumbong katin, one going, 10 coming. Kiba mi na National People's Party kindon katto kaleng kindai kiba rong sa National People's Party kindai lagi bhawaja ship hem kumno banongra ya ka roi ka pa ka bha kamya ka shnong ka thao ka jala hi barokwe ngan ku plegu you National President Jogi bodon di kapoi so konra ki sama National Vice President da President Wilson Idonku, State President Dr. Kamluki, Deka Jingialam ke Jongpi, Beka Jingi Jai ke Jongpi, Panila, yo ishi shai ke Jingi ke Luksa ke Bapa, Bapi pila pergi, Hangi Kumki Nongialam, Kuno bingin long ke Luksa ke Bapa yekiwe, Nim day ban ke Jongpi yekiwe, Ni day ban don ke Thang bat ke Nong Nem ke Besiam, Ni ai ke Shibun Zai ke Tim ke Jongpi, Ni Yet Skem, Wangi buat Islam di Banwan, undang berjingat kiri, hayi nasem, klaim daya tan kelai, klaim daya wadong wadau, klaim daya waktu jadi kiri. Kan kata dari kejimpi usyukam, bawa ini, ni kuat, berdi usyukam, ni kuat bersusah kerja, kalau makam kejam, kakamai gaji, ni kakerdan kebanyibat. Abang ibat nak sokar MDA atau gaji ngeram jadi NTT. Kelasing kia menolak syibon di mat isu, orang very sensitive. Bapak kata mat dia mat nyong. Kedai kali ke sorkar ke Bashir kia. Kedai kali ke sorkar ke balik ke Tiet Jingkang Swiss Delhi. Kedai kali ke sorkar ke Bashir. Dia kimat bagi isu di bapir. Buat di sorkar di badan kiamlah bang kegap, kiamlah bang Bashir. Nah itu nanti kalian sih tentang Pak. Coba jinnya lam, jinnya lam. Kebang yang isi syah, wat parti NPP kelas sukit. Kena jalan ke Jongi, kepada Syuaiba, Syuaiba. Isu Kambator, kepada untuk diwai sorkar di Pau Snap. Dari kali ke sorkar kepada Syimkia, dari Kerban. Kali itu. Syah dan Salah dan Kendek. Nalor kita yang sui kimat kita ke sorkar. Kepada Syimkia, menentang ke Roy Kebar. Kebha kemyak, kami pek. Direnti disengkin. Ya kimat ibarat sate apa kajala kajami badai kale ke parti kabalala berwen ya sibun kijinge berarti challenges apa state di baro away kamat i parlok i badai i president barim jong ka NBCC apa kanongko konstitusi hadin kaji keren kaji persang ban kwai bo nangkong tak ki kame kini kita berbang apa kwai Andre indala yang kan indala yang sejuk ngawang iti bilang kublai sibun nah dapat dikelola jadi banyak donang banyak tersamlang ya ke National People's Party di Parliament Congress di bayawanang harga kasih kublai sibun yang piru baru nah dapat dikelola jadi banyak tersamlang ya ke parti di Parliament UDP di Jongang nadu di Ba Renal Kartoni di balong di Vice President Jongka UDP di Boy State di bala penyeso yang ada sekali ke parti baki way di parlok di Ahmad di Pelang ada blok yang keserkil Jongka Nongko
na kalian ke UDP ilawan ke depannya so sa kalian ke parti dakaway ke jimbut ke jimperkat bang yoi bakane ke parti kadon ya kalaway ke pernah sing bagi no ya u Emily no kanongko kasusli daw bilong ibobol siya ibagi iperlok ibagi ijuna larang ya ku rengam puak man hat eno mereka daw ko bang yoi ya ka jilom jingman apo ka jela ka jungi ba ima prestoni la keren ya kata abang yepek ikut kubur astang manki pelok ada jini jadi kan arut MLA bat kunta teter kecing long jingman jong kapati apo ka jela ka jungi kelahian arsut namar kecing komdon di mangelam di robian segala pelong yang ikut di nong pre apo parti bangin perhat stani ba senungin lay kay galenti ka banyaram yang namar ngai dalagi naru pangarang samla naru snam sejar krespa andai kuar meladon lang kay mahe doktor di lapang ay kuar pangarang samla ay ngakemau bigidem muslim andai kuar ini lah yo ay boy district ngirayalur bati ngiralong dipian di jogi bangalak trei bati haduk mentam haduk ini kuar di isyong kai yemsen la ino ini nama demedi mentor ujungi unong yalam ujungi Ngelayo pendidon mentalang por mensua wani madu perstur bilang dolang aga jo kasem mensua ngaladon po bayu kongres po state ngaladon di jetri bersih hebat i lalong sai we de kinong ai mensin bijungi ai di por ba mensua wilayah sama sisa kepercayaan kelak-kelak nya baliat mo la kalenti ya kebangi i ya kajilong juman aga sain percayaan apo kali India kajungi pada po kajela kajungi kepala pelong ya imahe doktor di lapang bai habat ino ila kajong kaye kanu hajin kang kadunut hai di po ni jauh umat ipai sisa pengi kro ni kunci mahe bat ikentin bai om ba yin se kedu banyak telang na banta kabha ya chonga mangko kasunsi sisa miladu sisa yung mau lenai apo parti ndrei hausi yung mau lenai ujungi ulalek bante ila kajong kaye rikat bat ijong 5% tensong bajong sar kerak sama ban pelong yang kaya kesem dong ke NPP ke bahe ke bayar ban mentah dari kipili yang sei pilih ketang gawe ke jubak om bang balik buat ipa no belum upau mahe belum upau jungi lade mentor jungi unong yalam mo hikai yengi nya berdua ye nya berdung sekayen ke bai idon kenang bahanta kadon dari kermen na kabanta jungi na banta kalawai jong kadon po konsulsi itip pemerintah agar dikenti bahan kalian ke parti NPP kalau penyeng dia ikong makralin belong iwe ni kikertong tengaru dalam perhat su EKK namang alai bagadon di sikermen po kali ke parti NPP nilai di gerkom trekam di jongka kumbai MDC jungi badan burung balada keren nenen pemulai maka parti NPP ke pendek ikikam belum ki pending agenda apa kejelang ni sudan bok namarba iyo iki leader komisar korat sama belum honorable chief minister juga kejelang jingibat ya i ma perstul tensong belum honorable deputy chief minister juga kejelang jingi rengkat bat ki kolik di jongki badon apa ka parti NPP ki bela trade borba belum ya ki subject belum pending apa kejelang jingi Lasno, kecil pesko na presiden juga cuai sakil, ilian cuki kumga, kesi wasih dia district, ada segmen, kalau hajin baga nahai kelak kular, berpendek kecil dawa, jong keseng, berkunjuru, kecil dawa jong di kisnong, betul hajar jong tokit, bikin penbeng kisrit light kisai drink, kecil dawa kecil tengkam, bagi dia balik, kecil dawa, kumga sesular, kila esoi bagi kisnong, harga kerben baga nahai berpendek juga tapi kok lahan yang ini berpendek kalau tu pos tayo ini bakila munjur kecing dawa jung tangtan itu ba nang ni sikmat baga nahai kan le badan kam ban le kecing sos keluar jongka bagi senong kan pendek keluar kepor kila iso dan resiko ani por sa sisin na yang jong isu juai circle kadung menin for
RRPO ilawan ini panggil kata lai ketol ke pantat adu pentah rasa busau dan sini itu trik adu kita bakal trik belakang tolget deng juga arbusau pentah din ke arbusau pentah nali yang kibor jongka enhai ilawan bani kendu yang ini nali yang juga isu dua circle angkat ke jingi don lang bagi pengelam jongka west unit nali yang jongka enhai kala kular ban pendep icing dawa jongi hapo stio ban ini nali yang jongka sing lai por stio ban pendep dawa jongi enhai ru kala kular ban pendep hapo stio lempum ta nali yang jongka sing le biang inle ya kemudian kam kami di waktu ini kecil dawa jongi por kita kesini kita kami di jongi iyo ban rong biang ikcina akan kum kecil kular jongi pendep icing dawa jongi tulis buat Ka Nomadan Sport Social and Cultural Club hakasi sejain baladap kala penha perdano ya ke lempungi lekai football hamaumi haringkat ke jengodon lang jong UMLA berim ke soyong uba HDR lengdo kumu kongsan ka jingya kini ia ke nam ladu hakani ke singi ke dia peding jong ke ding bilat sport club persya ia ke nong mausing bat ha ke jingya kun ke ding bilat kalayo bon khur ia ke nam ladu lingba ke tiebreaker hadin ba ke jingya kun hapring madan kalakut da ke jingya khai Kala adu hak nigisngi kala yuk mon khuri ke song pisah ka bakot hadu lai po wajar tengka rengkat ki khusnam kat ba ke kenhun ka buan ba arpan kala khuri ke song pisah bakot arpo wajar tengka habakren kumu kongsan uba HDR lengdo ula penpau ye ke jingkimen ka bakrau bawat hadin bowlerem no ha ke election MLA ka balong hau araja khatpra Henry ki pai ba kimpat klet setia yu Hakani kesni laidon langru Sherman juga ke HADC ba mamprang bla nangta kinong elam sinong maumi bat kipat ba nong pekai Tikumtung ila poi shika bukut jongga thup kubor sa shisen pat kuble shibon ya fi baro ta hadu bingine shembyang kuble shibon